Fatala fatula Samoa Entertainment TV nei foi tula mana tamua ai usima yele fafonga. Ua mawai ai le aso le tausanga o so ai ua amatai nei mati. Ilona aso mua ai o mai wha atasi lava fo I male tau fo o le soa ue peo na masani ai. Le ufa o popo i se fululua sene I le lita peni sini. Mai le tolu ta la se fululua le tolu ta la lua wha. Ai wha o popo le se fulutasi sene I le tau o le keso. Mai le tolu ta la lua tolu I le lita. I le tolu ta la tolu wha ma ufa o popo foi. Le wha sene I le tau o le kalasini I le lita. Mai le lua tala I babalu, I le tolu tala ma le lua sene. Whailo mai le minister tupe, le fionga lau timu ia wale sewa ai le mata I tuina o tūlanga si itia, o le tau o le sua au. Ua fuli ne iai popo lengo le au whaatau, ona ea nga ilawa ina tele se afianga. O le sua au maua talu, feta ua inga o lo tupu mai le Gaza Strip. Whaata si ai mausa whainga whaasanga I waala o loa o whaia I Samio Saetu tonu. Inisi o tala. Ua fasilingi ai po le ase fua whaata tau matamate forecast revenue estimates. O le ala ngā tupe toe maua mai I tupe tului po interest receiver le nupi wha. Il feilo inga tu stala ma le fionga le minister o tupe. Le sunga lau timu ia a fua wale sewa ailona ofisa ile fia nafi. Na fasilingi ai le minister ni po le ngā tustusia. Ale o whainga ruenga le nupi wha o atu ila na fionga I tusa masafina ngalo. O le tai fono ma le komiti o le au whaisa o whanga le nupi wha. I le wha matu atu leo le ono sulfitu miliona ta lai tonu le iwa masina. Mo se au whai pisi nisi ma nisi o ila tau na nga wa ai. E atangia mai o le popolenga. Ina ne iu tial tamau a inga o lo whaasoa pea I sa o whanga. A ila tau o nga wa ai I tupe maua le nupi wha. Ai mai se ne ia whaina le tupe maua. Ono le au whainga o tupe na no atu. O nisi o vaenga le manino. Ona whaailoa mai le whaailoa ina o lea ono sulfitu miliona. Wa uma ona whaamatuu. O se fua whaatatautau matamate forecast revenue estimates. O se ala ngā tupe toe maua mai I ana tupe tului po interest received. Ia mautino ai. Ele au whaisao whanga e ana mea tau tino. Ua whaamatuu atu olo o malu pui ala tau sao whanga. Ma olo o iai se taunu unga le lei ala I benefiti toe maua mai po net returns. I lea no ngā tupe o no sulfitu miliona. O le leo le whaamalamala maina I le atunuu o ni o lātou sea po shares e ono toe maua mai nei tupe whaafai ngā luengaina po investment strategy. O se vaenga e tāua tele ia I lātou ua iei le poto masani maanga waa ia matawha yoi ia malupui al whaatotuanga o le atunuu ia lātou sao whanga ma tupe maua. Na mai tawina le toa o le whaotuanga le fiongan minister o tupe lau timu ia I le tali le leiai o nei popole e ala ilona whaamanatu o ta I ala ma whainga whaabae maasani ai tūlanga whaapea a o sila manino I ailim tanga luenga tupe I le awa wina mai o whaamao ninga e tusa ai matula fono ina ia siaki ai ta I ala o le whaatino ina o ngā luenga po o solo I lunga o le tula fono. Sao no le minister I ala utimu ia e le o ni whainga fōwianga o le nono o ni tupe te tele whaapea. Ai e tātou sa suenga Whaatusa I malo te tele iei Australia ma New Zealand, o lo mai tawina ai le leo na toe whaafai ngā ruenga o tupe maua, revenues, e toe whanau mai iei ni tupe tului, e interlese po interest payment, I lungo no ngā tupe wha investment loans, e benefiti ai le au whai sao whanga, e pei o na iei le nupi wha, e ala I tupe ua toe whaata ape, I whai pisinisi ma la tau o lo no ina, ma ngā wa iei lungo a iei ngā wha le tula whono. O lo iei fo ita I ala wha le tula fono masani e fua whaatau iei inga. Mō le mawhai iei e se, o le a tālusanga o na talia sa na tālusanga I lea whai to investment loans, e tusa ma le whina ngalo whaali. O se alo sa mo ua loa lana tautua I whale tupe tele o New Zealand ma Australia. Mai alo ia umia fo ini whailonga tau loa ma University Australia, sa au nai le ova ma lusful tausanga. Lontal tonunga I le lava o le sila fiol minister malutanga runga iniso I tu wha matau po risk factors manifua wha tau po measures o nei tu ai ngawala ngā tupe e pei leo le muamua o le tuai o na toi tutongi atu o nei no ngā tu late payment actions lua mo le mawhaion toi tutongi no ngā tupe na whaifea ngai ngai po default actions tolu lo whiutanga inga iala wha altula fono mo le toi tau mawhai e toi tutongi le no ngā tupe collection actions Wha, ai maise whaatapula aina, o se taimi e toi whaatau ese whaamaru si ai el nupi, wha se a seta.
Na langolango ai lea talo sanga asset guarantee e tusa male solio se whiangainga as per loan default agreement ina ia aua ne ngau tupe ale au faisa whangana no. 5. E te tau foi ona iaini o kika o le stala register or qualified auditors fa ale tula fono ale mtangaluenga e iloina ma su ele lei nei ngā yoinga uma. Ia tātou su enga lava o iloa ai o ta iala o le iloina o tupe no noi fal tupe te tele Australia ma New Zealand a whai o sana no ngā tupe o vātu ma le miliona e fua le tali ai o lea tārsanga i se tau po oni tau au whai o ni aseta securities e taatia ia i lunga le puipuinga o le tupe no. O le au whainga o le tupe no e fua i le mua tau au whai o aseta. O le awha o ngai nei langolango ai lea ai tā lafu i le siri atu ma le 0.5%. O le tau au whai o aseta po securities po loan to valuation ratio LVR. Lona lua o le 0.5% e fuafuaina mo tangata whai business business lending e mana o miai o na wha amalo si al wha o popo ia i lunga o insure po no ngā tupe te tele te o lenders mortgage insurance. E pui ia i le whale tupe mai le ono le mawha ia i le uana no ona tutongi pe meni o le aita lafu. Lona tolu e valus 0.5% e kolosi ia i le tau au wha i o le aseta security mo tangata lau tele po personal lending. Lona wha o ala ngā tupe maua serviceability ale bisinisi po tangata lau tele o lo tālu sanga ia mawhai ona toi tutongi ia i le tupe no. Luna 5 o a mionga po conduct maini no ngā tupe na whaia mua. U whaamaoni ai le whaamaoni, ma le whaamaoni le tau sia o pei meni, ma whea ngainga wa umona tutongi, po olo ai tā lafu ai lava. Ono, o le fua wha tau ai tā lafu credit rating, e taatia ai le lei o le tutongi na oni no ngā tupe na whaia mua, ma le umona tutongi, po o le pāleni o ai tā lafu o le ngaftia na tutongi default. O vaenga o lo ta wai lunga po lending criterias, malona whangai o inga processes na tele iai fasila le autostala Samoa, i le whailo iai malana fionga le minsta ia lau timu ia, ma toi ta tai iai sa fina ngalo whaali o le minsta, o ta iala masani ia i lalo tulafono whaavaio no ngā tupe mo businessi ma tangata lau tele, the Uniform Consumer Credit Code, le UCCC, lea usuia nei, i le National Credit Code o lo 5 taʻitaʻina le malu puipuia o ta iala o no ngā tupe whaatapula aina, e tusa ma le tali atu ia mana onga responsible lending. Pei ta aina whaamanino fo le minsta, ia lau timu ia na uaf siling ia pe whaamalo lo le taitei fono. O la natali e fual whaamalo lo le taitei fono le nupi whaia pali i pānoa moala. I le whaanga solonga o le ala o mea, process o whaatali nei. E wa ai, po whaamali e ina i tu uma, securities, ai so se isi la vai tua ia e whaamalo lo le tu mau. Ai wha tino le suenga, ai o tali ai le wha solonga o le ala o mea o whaia nei. Ele o ielinga o Samoa le lisi uliuli po le blacklist le li o malo Europa i pe on wha manino mai ei nei le whaltupe tu tonu le Central Bank o Samoa. Ua whala wai tele mai ei le sunga Gilbert Wong Sen le kovana le tu mau le whaltupe tu tonu Samoa. O lana tusil wha tonu e te e nai wha salonga newspaper o Samoa Observer. O le aso lua o Februari lua o lua wha o loo mi ai Samoa still on EU blacklist. Ma ia tālu sanga atu e whasao. Ile tusi a Mr. Wong Sin ele o yese ngo Samoa i lungo le blacklist po le anti-money laundering AML le EU. Po o tunu uia o lo mawai tupe mama clean money mai o loa whasol tula fono lo whatau mai iai. Samoa le si totino le APG Asia Pacific Group on Money Laundering. Talu ona toe teulan tula fono lua o ofitu. Ile lua ofis fuluvalu o si tia laval mulmulta ia o ala e pui ama iai Samoa. Ilo i tau e ala i ngā lue whaatasia i mana whapaanga. Ua tau au nai nei e pulenga o le mapu i whangalele ma le mapu i pulotu. O maota mo matua tausi, ale kalesia kātoliko vai ngā tupe mai le malo e sosoani ana ngā lue ngā whaatino. O le 5 tala mo mapu i whangalele i vai lele, ai 2 tala i le mapu i pulotu i whaasalele anga i savai. O ia se leni o le aaveai ma la ngā tupe whaaua ua maota o tā ua ilunga, sa fola i le taimi o le tala le tupe whaaso al malo o lua tolu o lua wha, ma wha awalane i le mtanga luenga o tinam tama i tai maa ngafso tai. O le vai asanei le anu whaatino ai tu ina aloa i o sia ki tupe, i le to asal masi na holi songi msano ai le minista o tinam tama i tai. Fionga mulpola analosa ale molio o
O se tasi leo o wala whaaftai ai le ngāru ngā whita o whaatino e fwoi whalāpo tonga mō mātua tausia le tunu. Mai o le wawe lava o na au mai tutonu talo le tupe o le a tele i fwoi sonsan tupe maua i lesi plo ketia so ai. Ma whaaftai ai le fionga le tau posa Sister Christina i mapu i whangalele i lunga o le sāwali le malo o le fōa i o le awha o ngā e whaatawai o loa mana o mia o sa umai pe o no fōa ma moenga. Ma ia tau fo i le sāwali e whāsul whā mātua tausi o lo o iai le taiminei. To a lima tamai tai tau pōsā le Little Sisters of the Poor, ma le au whai ngā ruenga to a rua sulfitu. Mai le whai ngō fie, pe tau ngō fie, fo i leo o nanga o whaia, ai o se mapsanga whapa anga o whaia nei, mō le taimi mua ma le mtanga ruenga o tinam tamai tai. O se lia lima sulto sanga talun wha vail au o nanga Little Sisters of the Poor, mō mātua tausi. Wa talai nei, i isi talito nunga lotu i lea tunu. Pei tai, o le mana umia ai o le tautua, wa whao ngā ai wha lenga o le kolisi o longo i pulotu i Savai, mō nisi maota, ma wha aingo ai nei i le mapu i pulotu, e tali ai mana o ngol mutele. E tolu tu malo lea na saini ai le vai sanei ala to taisela wonus fulua feta la, o la to miliona lona lua, o le ploketi atina e tu malo. Atino le whenga inga le ofiso ntanga ruenga le toa salamasina holi songi. Tu malo sa tu paitea, mai singano tasi, ma whaasale le anga tasi. Whaaftai ai e le sunga mulpola, le minister ntanga ruenga, le ono sa ia i tu malo. I le whaatalinga o le lato miliona lona lua talu e ao lava, o na alu i le ala o mea. E ui ilu i tau o le miliona mua. Ai o tele fo i se o onga o maua mai ai, ma ia whaamanatu, ia tautua nai whaatutusa le vai ina. O le miliona. Pas whapoponga na, o le tautua lau Samoa Entertainment TV, mai Samoa mana tamua le nei aso, whapoponga le aso atai au le alofo le atua, ai whaasoi fuaia.